আজি আমার 14 ব্লকৰ ফালৰ পৰা 14 চিৰাংদুৱাৰ ব্লকৰ ফালৰ পৰা ৰংজালী বৈশাগু বিদায় পৰ্ব যি উদযাপন কৰিবলৈ তেখেতসকলে ইয়াত মানে এটা সুন্দৰ এটা প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰিছে। তো এই প্ৰগ্ৰামত মই উপস্থিত ইয়াত হৈছোঁ। মোৰ লগত আমাৰ বিটিআৰৰ CMৰ OSD ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে। আমাৰ দলীয় নেতৃত্বসকলে ইয়াত উপস্থিত আছে। আমাৰ ইউ.প.ৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ চিৰাং জিলাৰ ভিতৰত 14 ডোৰ্ছ মানে ইউ.প.ল কমিটিয়ে ইয়াত থকা সকলো প্ৰাইমাৰী তথা আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল শিক্ষকসকল মানে বৈশাগু প্ৰেমী ৰাইজক একেলগে লৈ যে এটা ভাল এটা মেছেজ দিবলৈ চৰকাৰ তথা ইউ.প.ল দলৰ পৰা এটা ভাল এটা মেছেজ দিবলৈ মানে যি বৈশাগু পৰ্বৰ ইয়াত উদযাপনৰ যি বিদায় প্ৰগ্ৰাম এটা উদযাপন কৰিবলৈ তেখেতসকলে ইয়াত প্ৰগ্ৰাম হাতত লোৱাত মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। মই ইয়াত উপস্থিত হৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত তেখেতসকলে ভাল এটা আয়োজনটো কৰিছে। আৰু ইয়াত আমাৰ যি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমাৰ বহুত আমাৰ ডেকা বা গাভৰু আমাৰ ভাই ভনীসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে। তেখেতসকলে সুন্দৰ এটা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু ৰাইজক এটা আনন্দ এটা উপভোগ কৰিবলৈ তেখেতসকলে এটা সুবিধা দিছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা ইউ.প.ল কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ব্লকক বিহু প্ৰগ্ৰামটো উদযাপন কৰিবলৈ আমি নিৰ্দেশ দিছিলোঁ। আজি ইয়াত মাথোঁ নহয়, বিটিআৰত আমাৰ 40টা ব্লক আছে ইউ.প.ল কমিটিৰ 40টা ব্লক সমিতিয়ে এই প্ৰগ্ৰামবিলাক হাতত লৈছে। আৰু এই বিদায় প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ আদৰণীয় হাতত লৈছে আৰু বিদায় প্ৰগ্ৰামটো হাতত লৈছে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মানে বিশেষকৈ মানে ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ সুখ দুখৰ সময়তে আমি একেলগে থাকি আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি আমাৰ যি এটা দলৰ চিন্তাধাৰা আছে, এই কামটো বা এই মানে কাৰ্যসূচীটো আজি 14 ব্লকে পালন কৰিছে। बैसागुनि खुलुमनाय आं जासिबाय। रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउ.प.लनि बानजायनायाव खुंगा नैथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो जे फालिथाय बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि समाजनिनो जोंनि बियाबनिनो सिङाव थानाय आस्राबारि MB फरायसालि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव जों सानसेनि हाबाफारिजों जों खुंफुंनो सिगांदों। आरो बे हाबाफारि बायदियै जोंहा जे नैबे सेथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय बेखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन। जोंनिनो BTCनिनो जोंहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार प्रमद बर'निनो जोंहा OSD डक्टर सांग्राम ब्रह्म बिथाङा फैनानै बेखेवनानै होलांबाय। आरो जोंहा बिनि नैथि हाबाफारि महरै जोंहा दङमोन जोंनि दोलोनि फिरफिला आरो खुंफुं आफादनि जे फिरफिला आवरायहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय। आरो बिनि उनावहाय जोङो नैबे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंहा मोसानाय बादायलायनाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो खालामदों। आरो बे हाबाफारिखौ जोङो BTCनिनो जोंहा सासे MCLA इउ.प.ल दोलोनिनो जोंहा सासे गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार प्रमद बर'निनो जोंहा पलिटिकेल सेक्रेटारि सार माधव चन्द्र सेट्रि बिथाङा फैनानै बेखेवनानै होलांबाय। आरो जोङो बिनि उनावहाय जोंहा मोनसे जोंनि ब्लकनि सिङाव थानाय जे जोंनि गोबां गेदेमा सुबुंफोर दङ दा बिथांमोनखौ जोङो मान होनाय बा सन्मान होनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो मावफुंबाय। आरो जोङो दिनैहाय बुंनांगोन नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउ.प.लनि बानजायनायाव जोंहा 10टा जोंहा प्राइमारि कमिटि दङ आरो जोंहा 9टा BCDC कमिटिफोर दङ। दा बिथांमोननि लैहोर लैहोर बाहागो लानाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो जोङो बाहाय मोसाखावरि महरै जोङो 30थासो मोसाखावरिफोर बाहाय बाहागो लाफैदों। आरो बिथांमोननि मोसानायखौ जोङो निस्सय जोङो नुनो मोनगोन। आरो जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों आरो बे मोसागिरि बिथांमोननो जे बान्था हिसाबै जोंहा सेथि बान्था हिसाबै जायफ्रा सायख'जागोन बिथांमोननो जोङो 10,000 बान्था जों हरनायनि थांखि लानाय जादों। आरो नैथि बान्था महरै जोङो जायफोरखौ सायख'नो जोङो लागोन सायख'जागोन बिथांमोननो जोङो 7,000 बान्था जों हरनो थांखि लादों। आरो जोंहा थामथि बान्था महरै जायफोरा सायख'जागोन बिथांमोननो 5,000 जोङो बान्था जोङो हरनायनि थांखि लानाय जादों। लोगोसे नैबे बादायलायनायाव जायफ्रा देरहासार जानो हायाखै दा बिथांमोननोबो जोङो 2,000 कनसोलेसन प्राइज हिसाबै बान्था हिसाबै जों बिथांमोननो हरनो थांखि लानाय जादों।